Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Makgabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dira molaetsa wa rena wa beke yona ye, re bone gore na tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. So ga ke yo tla ke senya nako ka go bala dikarata one by one. Se ke tlo se dirang fela ko no fetiša molaetsa go lena gore video ya rena e se ka ba video e telele. Okay, go ba bangwe ba ile gore o kgwetše le gore ga o šome, ga o bereke but o nyakana le mošomo. Ye ke nako yela ya gore o thome go applyela mo e le gore o ka applyela gona. Prepare CV ya gago, o submit mo ka submitang gona. And when coming to taba tša mebereko, o seka wa ba le go kgetha. O ka no ba o ithutetše dithuto tše di itseng, maybe o na le diploma goba certificate goba degree goba honors jalo le jalo. So o kgwetše le gore ke sebaka o ena le yona qualification ya gago goba ebile o na le matric fela, ke sebaka o ena le yona qualification ya gago, o nyakana le mošomo eupša ga o hwetše selo. Ye ke nako e la gore o seka ba le go kgetha mešomo akere. So o no re in the meantime go tswa gore o sa emetše mošomo wa thuto tše le gore wena o ithutetše tšona, maybe o submithe di-CV mo le mo, o sa emetše gore mohlomong ba go bitše goba mohlomong o emetše gore ba advertise o kgone go applya. In the meantime o na le gore o tlo o dutše o tshwere ke stress, go kgopela nto ngwe le ngwe o inyaka o tshwanetse o kgopele, go certifya, go dira di-copy wa thoma wa kgopela, and o nyaka go ba independent. Maybe ebile o na le di-responsibilities tše dingwe gape. Go na batho ba ile gore ba o lebeletše ka mo family ba ile gore o tshwanetse o ba thuše financially akere. So ye ke nako e la gore o seka wa kgetha mebereko, o no tša CV ya gago o sepele o no ya mo dishopong, it doesn't matter na ke shopo tša mohuta mang, e ka ba shopo tša dijo mo ba rekišang dijo, mo rekišwang diaparo, mo rekišwang di-products tše di itseng jwalo le jwalo. Sepela le CV ya gago, o fihle mola kgopele o bona manager gomme o ba tlhalosetša gore o nyakana le mošomo, o submit CV ya gago. Mo kare o ya gona wa kgwetša ba botša ra for now ga re nyake batho, o seke wa nyama. Ba bantši le na le go nyama ge go diragala so, wa tsena shopa mathomo ya bedi ya boraro ka mokana ba go botša gore ga re hire, then immediately wa nyama, o sa na energy ya gore o ka tsena ka dishopong tše dingwe, immediately wa tlogela. O seke wa nyama ka gore mo lucky ya gago e leng gona o ka se tsebe. Mangele a gago ba bontšha kganya ka raphelo ba gago, ba bontšha gore dilo tše di botse di tlo tla mo go wena, di-blessings ke tše dintšhi ka raphelo ba gago. E re pele o submita CV tša gago, o lete kere sa gago e tšhweu, o lete kere se e ready, o lete kere sa gago e green, o rapele mošomo ke o bekele mangwele a gago gore jale ke a tšwa ko nyakana le mošomo, ke ya dishopong tše di solo tše di so, gomme ko nyakana le mošomo ke gopela gore le tlišeng kganya. Ba ntšeye ge ba bona CV ya ka ba e bone e phadima, ba bone kganya mo go yona, gomme ba mpitše ba mphe mošomo. Se se le ngwana gore o seke wa nyama. Okay, and go ba ile gore mohlomongwe le a šoma wele, o ka no ba ile gore o nyaka go dira something else on the other side, goba mohlomongwe o nyaka o applyela position ya godimo jalo le jalo. Ye ke nako ele ya gore o submite, and then o ntse o tsena mo online o checka di-advertisement tša mebereko, goba mohlomongwe o reka newspaper o checka di-adverts akere. Ye ke nako ele ya gore o rapele, ke bona mabati a bulega, dilo tše botse di tla ka raphelo ba gago. So go ra re ye ke beke ya le gore lucky e tla kore ba bantši lucky ya bona e tlo thoma this week. Okay, and ebile ke bona le leeto ka raphelo ba gago, maybe o ka ba tsamaya kgotše le gore maybe o plana go visita someone, e ka ba a friend, e ka ba a family member, e ka no ba leeto la kgauswi, e ka no ba leeto la kgole akere. Wena kwana o tlo tseba gore na ke leeto la mohuta mang le gore wena o tlo le tšea, maybe le ga o yo visita anyone, mohlomongwe o na le tše le gore o ya go di reka kae o stocka le tše le gore di tsamaišana le kgwebo ya gago jalo le jalo akere. Ke bona e tlo ba leeto le le botse, leeto le le gore le safe akere. And then molaetša o le gore wa kgwetše ka gore o tlo no tlhokomela mo tseleng, ge e le gore kwena o re ilang wa re ila ka tlhokomelo, ge e le gore o nametše e ka ba taxi ka ba whatever e le gore o e nametše koloi e itseng, tloga kae ka thapelo ka mehla akere. And then go ba e le gore le na le di-business, molaetša o tlang wena kwa gore rana business ya gago ka tsela ya maleba, rana business ya gago ka tsela ya maleba, o make sure gore business ya gago e go tlišetša letseno, o se ka kgwetše le gore o a loser ga o gain, o tshwanetse o gain akere. So rana business ya gago ka tsela maleba, and ge e le gore maybe business ya setse e gotše mo e le gore o kgonne go hira batho ba babedi ba bararo ba ile gore ba go thuša, and then ke nto e la gore batho ba ke le bona ba rute mmereko ka tsela maleba, mo e le gore o le dila le di-customers akere ba tsebe go tshwara di-customers akere, gore customers di boe gape
o be le mogolo gore kore ba tlhomphe nako kore motho a se ka tša advantage ya gore ke moketekete ga a tshwenye ba tshwanetse ba o respecte as o le wena monga mmereko akere and then ba dire mošomo ka tshwanelo gore gore motho ana a fitlha mathomo go hira motho o se ka ba le mogolo wa ba le ditlhong tša go bontšha motho gore o tshwanetse o dire 1 2 3 4 5 ga e le gore maybe o tšhaba go no mmotša ka molomo wa gago ke tlo kgopela gore everything e le gore motho o tla ba e dira e type gore wena mošomo wa gago o tlo bereka so le so le so le so le ka e le gore ga se kgwebo motho ke motho le gore o tla a o thuša ka mogae ka mo lapeng o ngwana dilo tša go gabotse wa mmontšha gore mošomo wa gago maybe during the month Mondays so Tuesday so jalo le jalo month end so le so o dira 1 2 3 akere and then every 2 months goba every 3 months o dira 1 2 3 so ke ka mokgwa le gore swantse o bontšhe batho ba e le gore ba o šomela gore dilo tša bophelo di kgone o tlo sepela ka tsela e le gore wena o rata display ka gona gore o kgone o keepa babereki o se ka kgotse le gore mamtlha this month o hirile o mafelelo a kgwedi ba after 2 months o sepetse after mo o nyaka o mongwe jalo le jalo o se ka kgotse le gore batho ba tsena ba etswa ba bangwe ba tla ka di-energy e le gore ga se tše di botse o tla kgotse le gore mafeleletsong le wena dilo tšeo di-energy ya bona di o tlišetša lefifi akere and then ka mehla o tlo no bitša batho ba le gore wa ba truster okay and then ye ke nako ele ya gore o be creative mangwele a ba tlatla go wena ba etla ba tlo go bontšha tše dingwe tša bophelo ba ka o tlišetša di-creative ideas o ka kgotse le gore o ba motho e le gore go thoma bekene go dutse ka mehla ka mo monaganong wa gago ntho e tlang kudu ke dilo tšelo di amana le kgwebo o thoma kgwebo e itseng goba go dira selo se se itseng selo se le gore se tla tla se utlišetša letseno ka nako e ntše e ya akere and then when coming to motho le gore already o setša ena le kgwebo o na le batho le gore ba o šomela tshwara babereki ba go gabotse akere o seke wa rula ka kore wa kgotsa le wena motho o le gore o bogale too much akere wa bontšhe dilo gabotse ka lerato o tse gore batho ga re tshwane ebile ga se re fiwe ka go tshwana go na le ba e le gore matsogo a bona a kudu gampe when coming to go cleana kore ke dithaga tšela tša tlhago go ba le ba e le gore ga se bona dithaga ke motho e le gore o nyaka go fela a go putsiwa mo le moke o ka no ba o mmoditše motho go mo hira gore wena o tlo dira 1 2 3 mara o kgwetša o fela o sa kgotsofale mmitše gabotse ka lerato o fela o mo gopotša jalo le jalo mare o seka ba bogale too much e ba boletša go bona o ba treate gabotse and then ye ke bekela gore o be le nako ele ya gore o relaxenyana motlho mongwe o berekele too much dibeke tša go feta goba matšatši a go feta goba dikgwedi tša go feta e ba le ka ba 1 day if go ile gore wa ke pereka maybe o ne ipotsa gore today goba neng ke tlo tšea off gore ke tlo khutša ke tlo ba le nako ya go no khutša goba ga ile gore business ya gago ga e dumelele gore o tšee off then mara o se ka šoma too much that day motlho mongwe ga ile gore o na batho ba go thuša motlho mongwe mmereko motho o ka dira ke batho ba go thuša then wena o tla bontse o na le bona batho ba ba le nako ele ya gore o relaxe o khutše mmele o khutše and then go tšhaiša motlho mongwe wa tseba gore okay today ke tla make sure gore motlho mongwe maybe ke robale ka pela or le ge se go robala a kere ge re unwinder a se taba ya go robala fela nako ele ya gore o no dula o noši jalo le jalo kore o no ba le sometime alone o bue le mokgwa ole wa o ke kgopola wa o ke nagana o connecte le soul ya gago o connect kore o clear your mind o kgone o tseba kore o kgone o connecta to your soul o kgone o tseba rona wena o lebile kae ge le o na le kgwebo ya gago e lebile kae dilo di sepela ka tsela malebana ge e le gore o na le o šoma mo šomang gona ana dilo tša go di sepela ka tsela malebana ana o gaina knowledge mo o berekang gona na ana increase e ba gona na ba o recognize na ba recognize mošomo wa gago na ba kgotsofala ka mošomo o dira gona ge e le gore o nyakana le mošomo and then le gona ke nako ele ya go unwinda mo e le gore o tla ba o raise di-vibrations tša gago gore the universe e kgone go kwa sello sa gago o kgone go kry-a di-answers tše e le gore wena wa di nyaka wa di hloka o kgone go hwetša mošomo e le gore wena wa o nyaka okay and then ge re bolela ka taba tša ditšhelete go na le motho le gore a ka tlo go fa tšhelete beke yona ye tšhelete gorena e tla ba e tswa ka nna ena ga ke tsebe motlho mongwe ke mo šomang gona maybe ba tlo go patela ke payday goba motlho mongwe go na le tšhelete le gore o tlo e hwetša o ka ne ba o e expecta already e le tšhelete le gore motlho mongwe maybe o bo o investile kae a kere wa ipotsa gore okay let me e re ke ntšhe boketenyana ke dire 1 2 3 ka yona o tlo no e tšea o tshwanetse o e šomiša ka tsela male ba re e šomiša gabotse o se ka yo e waster e re go e tšea o itšea le gore already o dirile budget ya gago wa tseba gore okay ke tlo tšea this much ka dira so ka tšea this much ka dira so ka tšea this much
ka beya ka gare ga di-savings account jaaka jwalo le jwalo goba e ka ba a surprise wa kgotse le gore o tlo kopana le motho o re ke galosa mmone goba motho wa mmona wa mo tseba o mmona ka metlha but wa kgotse le gore motho ona o tshwaretse se sengwe go na le motho re o tlo go fa tšhelete beke yona eke so sa botlhokwa gore tšhelete we e šomiša gabotse o seke wa e waste o seka e tse wa e lokela ka re ga toilet wa e flasha e šomiša gabotse ge o ka kgotsa the universe e romela batho mo go wena batho ba le ba tla jela ka manyeloi batho le re ba o fa dimpho ba o fa ditšhelete o kgotse gore wena tšhelete tsela wa di tša wa di waster tseba gore the universe e tla tswalela mabati motho a se ka o fa tšhelete a re wa go thuša wena wa tša tšhelete la wa e reka jwala ka yona madila ka yona e šomiše dilo tša bohlokwa lebelela ka ga e pele gore na dinyakwa tša ka mo gae di-needs ka mokana tsona di kgonne o di fitlhelela na ge le ra se le kgone di fitlhelela tše yengwe o phetše mo phetšang gona o seke wa yo e waster le tše dingwe ga se di-priority ka na maphelo a rena le o ka e tlhoka nto uwe a gona motho a bonang ene ebile le wena o ka se je ke selo mara go ka kgotse le gore a o kgone go phethagatša di-needs tša gago di fitlhelela di-needs tša gago then ke bothata ge re bolela ka di-needs re tlo bolela ka go ba le legae mo motho a dulang gona re tlo bolela ka go ba le diaparo go ba le diaparo a e re gore wena every month o sepela o ye go reka re tlo bolela ka mabaka a tshwana le dijo di tshwantse di be gona ka mo gae le ka dijo di le gona but o gopole gore ga wa tshwanela go berekela dijo o tshwanetse le wena o šupe o ra re ka gae o tshwanetse go bega botse go kgatlhiše o kgone go šupa gore ke kgone go dira 1 2 3 okay and then ye nngwe wa itša wa e save gabotse for motlha e le gore dilo tša bophelo tla ba di sa sepela gabotse and then wa tsara okay ke na le something se e le gore ke se savile kae kae tše tšengwe go ba le emergency ga o na le ka sente o se ka ekgwetša o sepela o ya dibanke o loana o ya bomatšhoniseng o loana goba o thoma o founela batho one by one ba kgopela ditšhelete then wa gapeletša gore o ba botse o rena wena o diang ka tšhelete ewe and then o ka nna wa gagana le molekane wa gago goba mogwere wa gago goba o mongwe wa ba lelapa a member of the family member go gagana ga lena ntho e ka tliša ke sephiri se le gore se ka tlo o tuloga ge re bolela ka sephiri ka no ba sephiri se segolo se le gore se tla go koša pele botlhoko goba ka no ba a simple thing ntho e nnyane maybe motho o dira something a lebala go go botša gobane gore ke tla go botša a lebala goba mohlomong a ipotša gore ye re ke seke ka mmotša a ka tla a kwata mare ya ba gore mafelelong o tlo tseba ka yona and then go yo tseba o kwata le go feta rather than nka bantša go boditše le mathomong o kwate mare o kwate boleta ba mohlomong le o se ka kwata because o go boditše so go na le ntho re ka nna ya tlo le gagantšha akere and then go ra re yona o tla bona na o tla berekana jwang le yona mara molaetša o montši kore o mogolo kore o se ka ba too much ka ra mašata o avoid mašata ka mekgwa e mentšhi avoida go kwata akere ke a tseba gore go kwata ke tše dingwe tša di-emotions tše re nago le tšona re le batho and then ka nako ngwe di-emotions ga re kgone go di-controla akere everyone wa kwata everyone o ga kwatile o bolela ka mokgwa a bolela mara a sa dimini a bolediša ke nto la gore o kwatile mara a re tryeng go i-controla enga yeke go kwata mo a re go controleng ka nako ngwe wa kwata and wa kgotse le gore ntho ela ke ntho e nnyane a se ntho e le gore besantse o ne o kwatiša ka mokgwa wena o kwatileng ka gona wa kwata go dula mafelelofelo mo e le gore o feleletša mo mmeleng o sa ekwa gabotse o rema ke ditlhogo o tshwere ke stress and then o causa bolwetse bo bo itseng di-blood pressure di ya godimo jwalo le jwalo unnecessarily so go na le tse dingwe o no e lebelela ntho ela and then mohlomongwe kore go na le go kwa kare e tlo go kwatiša maybe e ba le thapelonyana goba before o rapela lete kere sao e tšhweu o no dira di-breathing exercise tša gago le ka o ka se lete kerese dira di-breathing exercise tša gago hema gabedi ga raro and then go fetša o tla kwa ebile gore o tla kwa moya o thoma o ya fase pelo e sa le botlhoko ka mokgola and then ge e le gore o ready go nagana ka yona ntho le e diragetseng wa nagana ka yona o tlo kgwetša le gore go kwata mola go no tloga kore wa bona gore okay ke mistake le gore le nna nka o dira and a ke expect gore ge ke o dirile motho a kwate goba wa ipotša gore a se ntho e le gore ke tshwanetse ke kepiletše malwetse ka yona ke mistake o mo simple okay ke tšone tše ke le tshwaretše go tšona beke yona yeke a re kopaneng gape mo nakong e sa fetšego pelo
ke lakaletša mahlatse le mahlogonolo. Ke a leboga.